Mwifurije kugira umunsi mwiza wabashije kubana natwe muri aya makuru ari bwibande kuri izi ngingo zikurikira. Ejo ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri k'umwaka wa 2025, umucamanza w'akarere ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanze ubusabe bwo guhitagarika urwego rushinzwe imikorere myiza ya Gouvernement ruzwi nka DOGE ruyobowe n'umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk. Ibyishimo byari byose mu muryango wa Rihanna nyuma y'uko icyaha umugabo we asimbukira yaregwaga byaje kurangira agizwe umwere n'inkiko ku cyaha yaregwaga cyo kugerageza kwica asimbukira. Umukobwa Lil Wayne Reginae Karter yabwije ukuri abagerageje kuvuga se nabi nyuma yo guseruka mu gitaramo cyitwa SNL cyabaye ku nshuro ya 50 ejo bundi ku cyumweru. Ni mu kanya gato tukaramburiza ingingo giye tugiye kubana. Nitwa Nsenyumvura Olivier, bayi ikaze. Reka duhere kuri amakuru avuga ku rwego rushinzwe imikorere myiza ya Gouvernement iyobowe n'umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk, urwego ruzwi nka DOGE. Umucamanza wo mu mujyi wa Washington Tanya Chuktani yanze ubusabe yasabwe na leta nyinshi bwo guhagarika urwego rw'imikorere myiza ya Gouvernement ruzwi nka Department of Government Efficiency cyangwa se DOGE mu magambo y'impine, riyobowe n'umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk. Ubu busabe bwo gukuraho urwego rw'imikorere myiza ya Gouvernement bwatanzwe nyuma y'uko itsinda rya Elon Musk ryasabye uburenganzira bwo kugenzura ikigo cyitwa IRS. Iki ni ikigo kibitsa amakuru y'amamiliyoni y'abanyamerika harimo amakuru y'uburyo imisoro yishyurwa n'ibindi byemezo byinshi by'ubucuruzi bwa banki. Ibi bikaba biri mu byatumye leta nyinshi zitangira gushidikanya ku mutekano w'amakuru y'ibanga y'abanyamerika. Icyakora abayobozi bo mu nzego zo hejuru bamaze impungenge abafite ubwoba ku makuru yabo y'ibanga, aho bavuze ko Elon Musk n'itsinda rye atari bazagenzura ino systeme ya IRS bonyine. Mu birego biherutse kuregwa Elon Musk harimo no kuba White House itabona Elon Musk nk'umuyobozi. Icyakora ntabwo White House yasobanuye uko imubona. Kugeza ubu abacamanza bari kugenzura niba bahagarika DOGE nyuma y'ibirego uru rwego ruregwa bijyanye n'iyirukanwa ry'abakozi ndetse no kuba ruvogera umutekano w'amakuru y'ibanga y'abanyamerika. Aha ni mu gihe urwego rw'ubushinjacyaha bwanze by'agateganyo ubusabe bwo kubuza DOGE kugira uburenganzira ku makuru y'inguzanyo zihabwa abanyeshuri mu ishami ry'uburezi. Mu bifuza ko urwego ruyobowe na Elon Musk rwahagarikwa harimo na rumwe mu rwego rushinzwe kugenzura ubwikorezi bw'ikirere Federal Aviation Administration rugenzura ibijyanye no kohereza ibyogajuru mu isanzure. Aha ni mu gihe ababarirwa mu magana bakora muri uru rwego birukanwe igitaraganya nyuma y'impanuka y'iturika ry'indege yabereye ku kibuga cy'indege cyitwa Washington Reagan's Airport. Ibintu bivuga yuko birukanwe mu buryo butemewe n'amategeko. Tukiri ku makuru avuga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka mbabwire ko ejo amarira y'ibyishimo ari yose mu muryango wa Rihanna nyuma y'uko umugabo we asimbukira yagizwe umwere ku kirego yaregwaga cyo gukoresha intwaro no kuyikoresha akomeretsa asimbukira. Kimwe mu by'urukiko rwahereyeho rwanzura ko asimbukira ari umwere harimo no kuba ibyo yasabwe n'inkiko byose yarabyubahirije. Nyuma yo gutangaza ko asimbukira ari umwere, mama w'abana be babiri Rihanna yaraturutse ararira, yibuka no gushima avoka wa asimbukira Joy Takopina wakoze akazi katoroshye. Mu gihe abacamanza basohokaga umwe kuri umwe, asimbukira yabwiraga buri umwe ati murakoze kurokora ubuzima bwanjye. Reka dusoretse ku makuru avuga kuri Lil Wayne. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2025, ni ukuvuga muri weekend, Lil Wayne yataramiye abakunzi be mu kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 ya Saturday Night Live izwi nka SNL, aho we n'itsinda yabarizwagamo bakoze uko bashoboye kose ngo basusurutse abafana, gusa benshi bakabitesha agaciro bagendeye ku gitaramo cyabereye mu gace k'iwabo kitwa New Orleans atigeze yitabira. Iki ni igitaramo cyitwa Super Bowl Kendrick Lamar aherutse kwandikira amateka. Hari uwanditse ku rukuta rwe rwa X ashotora Lil Wayne
avuga ati kudaseruka muri Super Bowl kwa Lil Wayne byari icyaha. Icyakora hari n'abanditse bamuvuga neza. Nyuma y'uko komenti zinenga Lil Wayne zabyiganaga, umukobwa we Reginae yaranditse asubiza abasebyaga se bose ati mwese muri indaya, data yahoze agira performance nziza mu gihe cy'imyaka myinshi, aba ari uwo ari we iyo akoreye ibitangaza ku rubyiniro. Mugende mukine n'abana banyu, ibi byose yari abyiteguye. Ese mwese muzakura iki mu kwangana? Nta kintu na kimwe muzakuramo. Reka mbashimire cyane mwebwe tubashije kugirana ku musozo w'iki kiganiro kandi twatangiranye. Nitwa Nsengiyumva Olivier, reka tuzakomeza ubutaha.